Bos días a todos. Damos inicio a este pleno extraordinario e urxente. Temos que aprobar a urxencia do pleno e logo lle darei a palabra ao portavoz socialista para que, bueno, dou a palabra para que xustifiques a urxencia. E previamente quero agradecervos a todos, a toda a corporación, a vosa colaboración para que hoxe podemos celebrar este pleno. Decir que, novedamente, tanto Isabel como Ana, como o concelleiro Manuel, o día seguinte do pleno ordinario do día 16 de abril, solicitaron unha xuntanza para tratar de solucionar algúns temas pendentes que temos no Concello polo ben de todos os veciños. É unha iniciativa que agradecín e que hoxe desexo facer pública na confianza de que podamos seguir achegando posicións noutras cuestións, como fixemos os xogos pasados. Respecto da xeración extrajudicial de crédito para pagar a proveedores, tamén incremento das axudas de Aspromor e o Club de Fútbol de Ortigueira. Logo, agora vou darle a palabra ao portavoz socialista Ángel Lozano, que justifica a urxencia, e despois vamos a votar a urxencia. Bos días a todos. Iso mesmo, un pouco como comenta o alcalde, justificar a urxencia pola necesidade de realizar pago a proveedores de servizos prestados que precisan da aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos para atender estes pagos. Tamén a urxencia de tramitar canto antes a modificación das bases de execución do presuposto para liberar os fondos da Fundación Ortegaria e que Aspromor e o Club de Fútbol poidan dispor de axudas incrementadas. Tamén a urxencia de responder aos requerimentos feitos por Costas de Galicia e Augas de Galicia respecto ás autorizacións pedidas para acometer as obras de mellora do saneamento despasante. Polo tanto, solicito aos membros da corporación a aceptación destes argumentos para justificar este pleno extraordinario. Ben, e gracias Ángel, pasamos logo a facer a votación de urxencia. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos logo ao punto número 2, que é o expediente número 175/2018, reconhecimento extrajudicial de crédito número 1/2018. Ángel, tes a palabra. Bueno, hai 10 días, cando ollamos que este tema non ia sair adiante no pleno da 16 de abril, pois dirixímonos aos membros da corporación, aos proveedores, para dicirles que dentro do goberno non descansaríamos ata ser capaces de negociar e resolver esta cuestión. E hoxe, de novo, traemos este punto por terceira vez ao pleno porque ten as competencias de xerar crédito para gastos efectuados que non dispoñen de consignación orzamentaria. Dicirlles que nos congratulamos de que todos, cada un dende a súa posición, teñamos sido capaces de sentarnos a falar para atender a un asunto que afecta a moitas familias, empresas e autónomos. Quero agradecer a disponibilidade de todos para falar. Como xa é de todos coñecido o expediente, só direi que este punto ten que ver cun trámite administrativo moi frecuente para dotar de recursos as partidas que son necesarias para atender a gastos comprometidos efectivamente realizados. O expediente xa resolveu os reparos do seu día e mesmo teñen acreditado que varios servicios xa teñen contratos como os servicios de electricidade ou mentres que os demais están en trámites administrativos. O propio informe de intervención fala da viabilidade da aprobación do recoñecemento destes créditos. Por elo, pídolles o apoio ou non impedimento para que este asunto sexa aprobado. Ben, moitas gracias, Ángel. E Ana? E Manuel? Isabel? Sí, bueno, me hoxe encomendaronme neste pleno ejercer a labor de portavoz para non machacarnos uns a outros. Acaba de dicir o señor portavoz que intentou por todos os medios que se convocara este pleno extraordinario para darlle unha solución que estaba enquistada ao reconhecimento extrajudicial. Non é certo. É dicir, nosotros no anterior pleno non era de recibo que votáramos outra cousa que non fora, porque, como ben comentamos, nin se nos puxo en contacto con nosotros, nin se nos solicitou ningún tipo de reunión, que sí que foi certo que cos outros membros, portavoces dos outros partidos sí, e con nosotros non. Por iso, dado que estaba todo enquistado, e dado que había outros temas, como era Aspromor e o fútbol, parteu de nosotros esa iniciativa de propoñer un pleno extraordinario. E un pleno extraordinario porque penso que desde os non escritos queda suficientemente demostrado que nosotros viñamos para facer un cambio que non foi posible facelo desde o goberno cando estábamos, pero sí que podemos intentar facer desde a oposición.
un cambio, e queda suficientemente demostrado que nosotros tres non estamos aquí por un interés personal e moito menos económico. E eu penso que teríamos que concienciarnos un pouco todos, tanto os líderes da oposición e usted mesmo, en que ten que haber comunicación e diálogo. É dicir, e repito, se se conseguiu este pleno extraordinario foi por iniciativa dos non adscritos, non pola súa propia, que nosotros solicitamos por escrito ao día seguinte esta convocatoria dun pleno extraordinario. De todas formas, advertimos e seguimos advertindo que ten que haber máis transparencia, e esa transparencia tamén a dixo no outro pleno que se podría ser que vostede habilitara a todos os concelleiros a poder visualizar polo gestiona a facturación que se está facendo. E unha vez máis, recordarlle que está en minoría e que esas negociacións teñen que partir tamén de vostede, non de nin do señor Girón, nin do señor Legarreta, nin nosotros mismos. Por iso, a nosa proposta foi esa, e, bueno, foi conseguida, bueno, parece ser que vai ser conseguida. E tamén, desde agora, xa que teño a palabra, tamén dicirle ao señor Legarreta que non pode ser, que ten que ter un pouco máis de criterio, é dicir, se quería salvar a situación, tamén o tuvo vostede na súa mão, e despois non facer política de agora sí e agora non. Non vou máis decir solo que nosotros estamos aquí a traballar polos veciños de Ortigueira, de todo o Concello, e que, bueno, que está en minoría e que ten que contar con todos nosotros para sacar as cousas adiante, simplemente iso. Bien, moitas gracias. Carlos. Sí, moi brevemente, eu no pleno anterior expuxen claramente a miña postura, recordei que estaba en minoría, seguindo as palabras que dixo o señor Lozano, a miña postura é a mesma, é dicir, o señor Lozano falou de facilitar ou cando menos non impedir, e a miña postura era polo ben do Concello, seguindo tamén as recomendacións do señor secretario, a de non impedir. O voto a favor prefería non dalo porque hai parte de esas facturas que hai que pagar coas que non estou de acordo. Como técnicamente a nosa función é a de facilitar crédito e a responsabilidade da contratación é súa, pois, se fora preciso, estaría disposto polo ben deses proveedores, porque non estamos en situación de que vaya máis xente a quiebra, pois incluso podería dar un voto a favor explicando, pero vou, en principio, como entendo que vai haber un consenso neste tema, a miña posición vai a ser a de abstención. Ben, moitas gracias, Carlos. E Rafa? Sí, bueno, moi rapidamente, porque este es el tercer pleno en el que debatimos el mismo punto que fue rechazado en dos plenos anteriores. Y, bueno, hoy sí que traje los diversos informes que ha emitido la señora interventora referente a estos reconocimientos, y los resumo, como decía, lo más rápidamente posible, pues para simplemente para ratificar la postura que tenemos nosotros con respecto a este tema. Dice la señora interventora en uno de sus múltiples informes, debido a los múltiples reconocimientos existentes, dice que se formulan reparos por ausencia de procedimiento de contratación de los servicios y suministros que se indican. Dice que se produce un fraccionamiento del objeto del contrato produciéndose omisiones de trámites esenciales del procedimiento. Dice que esta funcional advierte que es necesario que se adopten medidas para llevar a cabo los correspondientes procedimientos de contratación de los siguientes servicios, y enumera, si no recuerdo mal, 17 servicios, y ustedes nos dicen que hay 2 o 3 que están en trámites. Dice
que se advierte de la necesidad de que se lleve a cabo un control exhaustivo del gasto por parte de los órganos gestores a fin de que estos no se hagan sin contar con el crédito orzamentario necesario. Bien, en base a estos informes, y como le digo, se ha debatido largo y tendido sobre este tema, nuestra postura, lógicamente, sigue siendo de no avalar con nuestro voto estas malas prácticas de gobierno. Bien. Gracias. Ángel. Nada más. Bien. Simplemente quero decir que todos estes contratos aos que se refire vostede, señor Girón, xa no seu goberno, o goberno anterior, non existían. Nosotros, polo menos pola miña parte, están emitidas todas as providencias para que estes contratos todos se faigan. Non había ningún tipo de contrato. É dicir que vostede vai a tomar unha posición sabendo que no seu goberno non existía nada de eso que está dicindo e con... Es así, non hai ningún contrato, nin de Fenosa, nin de moitas cousas. Vostede siga, e como lle dicía outro día, pareceme ben a súa postura, pero bueno, eu quero deixar isto claro, polo menos pola nosa parte, estamos poñendo todos os contratos en vigor, non? Si me permite, señor alcalde, solo medio minuto. Sí. Es que yo sí quiero leer un informe de hace 2 años del interventor. No, vamos a proceder a votación. Bueno, pues entonces si usted no lo hace, porque es desde hace 2 años, el informe, 13 de mayo del 16, si quiere se lo lee. Vamos a proceder a la votación. Vamos a votar este punto importante. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Temos 4 votos a favor, 3 votos en contra, 4 abstencións e queda aprobado o punto. Pasamos ao seguinte punto. Sí, temos agora o punto 3, 4 e 5, que podemos facer a ratificación da inclusión destes 3 puntos 1 a 1 ou podemos ratificalos todos xuntos. Eu creo que, se nos permite o señor secretario, pois podemos plantexar a inclusión destes 3 puntos no... Al no haber pasado por comisión informativa, hay que ratificar la inclusión de estos puntos en el orden del día. Que ya hay que hacer una votación previa por mayoría. Entonces, se puede hacer de manera individual o todos juntos. Podemos a votación todos xuntos? Ben, votos a favor? Unanimidade. Ahora sí. Punto número 3, expediente número 520/2018, modificación da base 33 das bases de execución do orzamento municipal. Ángel, tes a palabra. Tras o debate producido no anterior pleno, respecto á posibilidade de utilizar os créditos previstos para a Fundación Ortegalia, confirmamos coa intervención do Concello as posibilidades reais para dispor dos fondos conxelados na partida de axudas destinadas á Fundación Ortegalia por valor de 25.000 euros. A solución pasa por modificar as bases de execución do orzamento e liberar os ditos fondos e realizar os seguintes trámites, que serían modificar as bases de execución do presuposto por acordo plenario para liberar os fondos da Fundación e que o alcalde faga uso das súas competencias en materia de disposición de fondos e que posteriormente dispoña a nova distribución. Polo tanto, tras o acordo acadado cos concelleiros non adscritos Isabel, Ana e Manuel, e despois de ter informados aos voceiros do PP e do BNG, propoñemos liberar ditos 25.000 euros consignados na Fundación para que sexan posteriormente trasladados ás Promor por importe de 20.000 euros e ao Clube de Fútbol por importe de 5.000. O primeiro paso é aprobar no pleno esa liberación de fondos e unha vez liberados terán que pasar a exposición pública e posteriormente haberá que modificar outra vez en pleno as bases de execución para asignar estes fondos. Ben, Ana, tes a palabra. Manuel, Isabel. Sí. Bueno, comillámoslo nosotros, polo tanto estamos a favor. O que nos parece é que isto xa o trouxéramos, xa o trouxera o Partido Popular no mes de xullo e, polo menos, mostrar un pouco de interés, porque ao mellor estaba equivocado, pero ao mellor estaba no certo. Nosotros comentámoslo porque estábamos no certo en que sí que se podía facer así. De todas formas, aproveito, porque no pleno do 16, pola tarde, subeuse un decreto dicindo que usted xa concedía a subvención dos 15.000 euros das Promor.
e todavía a día de hoxe aínda non teñen o importe dos 15.000. Non sei se subeu vostede o decreto para que non lle déramos caña no pleno, pero a día de hoxe todavía non cobraron. Iso é o que espero. Xa sabemos que este é un trámite largo, que tarda sobre 3 meses modificar estas bases, e esperemos que poidan disfrutar dos... Sempre pasa igual, quedo aquí falando só. Que poidan disfrutar destes 35.000 euros antes de que acabe o ano, a máis dos 15.000 que lles corresponde do 2017. Non teño máis nada que decir. Ben, e bueno, comentar que o decreto está emitido ese día e o decreto mismo xa pon o ordenamento de pago. Eso está en tesorería e se teñen todo xustificado estar ocorrendo todo eso, xa non depende xa de alcaldía, está ordenado desde ese día, simplemente. Bueno, pero o que digo é que estamos a día 26 e todavía ainda non cobramos. Eu, máis que facer un decreto, pois non podo. A partir de aí preguntarei, pero o meu decreto e orden de pago está... Además, está comunicado que non cobraron, entonces saben, o seu grupo de goberno sabe que todavía non cobraron, e se non son o seu grupo de goberno, os seus técnicos saben que non está cobrado. Ben, a orden está dada, Isabel. Carlos. Sí, vamos a ver, outro día, cando foi a reunión na que se nos explicou a posibilidade de facer esa modificación, xa manifestei que estábamos totalmente a favor. No tema das Promor, a nosa posición é moi clara, xa desde a campaña electoral. As Promor necesita moita máis axuda. O que pasa que o que estamos facendo agora debe ir acompañado de un traballo de presión a nivel provincial, a nivel de Parlamento, de Goberno galego, para que haxa algún tipo de movimento que permita que as Promor non dependa tanto dos fondos do Concello. Tamén decíamos na campaña electoral que ese aumento de axuda ás Promor, independentemente de quen estea na presidencia, que as presidencias das asociacións son temporais, debe ir acompañada dun maior control por parte dos organismos municipais e autonómicos. Entón, pois, temos que traballar nesa liña para que as Promor non simplemente sobreviva, senón que viva dignamente, pero iso ten que ir acompañado dun control público. A segunda parte que se propón fala do fútbol. No tema do fútbol sempre hai moitas polémicas, porque hai quen pensa que subvencionar o fútbol é subvencionar a Cristiano Ronaldo ou a Leo Messi. Aquí estamos falando dun pobo pequeno, no que eu, desde a miña visión profesional, estou a observar unha baixada moi importante da actividade física na xuventude. Temos a sorte, digo a sorte e hai que agradecerlle públicamente, que hai sobre 20 persoas ou 18 entrenadores que non cobran nada. Vamos a imaginar que toda esa xente decidira parar, vamos a imaginar que toda esa xente decidira, bueno, pois, porque os profesores de música teñen un salario e os profesores que dedican horas semanais, tamén un fin de semana traballan gratis, traballan por afición, non? Entón, a axuda que se lle dá ao fútbol sempre é pouca, porque estamos falando da saúde. Hai outros concellos que apostaron por outros deportes, San Sadurniño aposta polo voleibol, e nós, pois, polo motivo que sea, temos o fútbol, que pode ter xente a favor e pode ter xente en contra, pero a día de hoxe é unha das poucas estruturas que perviven e que non podemos permitirnos o luxo de que morran. Entón, independentemente de que un sexa máis ou menos futboleiro, que é unha palabra que se di, pois estamos incidindo na saúde da poboación, porque a xente que inicia a actividade deportiva no fútbol, é posible que algún día abandone o fútbol, pero sempre lle queda esa cultura de facer deporte que a mellor se pasa pois ao triatlón, a natación ou ao sendeirismo ou calquera outra cousa, non? Entón, pois, a miña posición vai ser favorable, como é unha proposta dos concelleiros non adscritos,
pois agradecelles que a tiveren, desde logo. Moitas gracias, Carlos. Tanto que, por supuesto, estamos a favor de, como llevamos diciendo mucho tiempo, aumentar tanto las subvenciones como del fútbol como fundamentalmente de Aspeomor. En primer lugar, una cuestión de orden, porque esta es la propuesta de la alcaldía del 25 de abril, o sea, de ayer. Y dice, aprobar inicialmente la siguiente modificación de las bases de ejecución para que queden como siguen. Y aquí no hay ninguna modificación. El club de fútbol sigue con 15.000 y Aspeomor con 15.000. Sí, desaparece os 25.000 euros que tiña a Fundación Ortegaleo por eso. Tienes en el párrafo, concretamente 25.000 sí, que figuran asignados. Primero liberar eso. Sí, correcto, pero entonces las subvenciones nominativas, aquí vamos a aprobar... El desbloqueo de los 25.000. Sí, perfecto, pero lo que pone la propuesta de la alcaldía... Un momentinho, sí. Ten a palabra a señor interventor. Claro, por eso que nos lo aclare. Exactamente. A ver, la propuesta es modificar las bases de ejecución del presupuesto, eliminar la subvención nominativa a favor de la Fundación Ortegalia. De esa manera, los 25.000 euros que estaban destinados en el presupuesto a esa subvención, si lo que se quiere es que esos 25.000 euros se destinen después 20.000 a Aspeomor y 5.000 al club de fútbol, primero tiene que desaparecer la subvención nominativa de la Fundación Ortegalia y después, si se estima conveniente, se iniciará el trámite correspondiente. Habilitación de... Vale. Cuando yo digo si se estima conveniente, me refiero a que no es una decisión que me corresponde a mí. ¿A qué corresponde? Vale, correcto. A ver, termino. Termino. Esos 25.000 euros después se tienen, vía modificación de crédito presupuestario, que asignar a las finalidades correspondientes y modificar las bases de ejecución para incrementar las subvenciones nominativas. Vale, señora interventora, y entonces una pregunta. Ese es el trámite. Vale, una pregunta. ¿Y no se podía hacer en el mismo...? Si tú ahora modificas y pones Aspeomor 15 más 20, 35.000, tal, tienes que tener crédito en el presupuesto para poder hacerlo. Pregunto. Y tú ese crédito ahora mismo lo tienes en la Fundación Ortegalia. Correcto, yo eso lo entiendo perfectamente. La pregunta es, una vez aprobado este punto del orden del día, de eliminar la subvención a la Fundación Ortegalia por valor de 25.000 euros, si no podía haber después otro punto donde ya se incorporaran esto. No, porque hay que completar el trámite de publicación, exposición pública durante 15 días y entra en vigor una vez que se produzca la aprobación definitiva. Es ahí cuando entra en vigor. Con todos los respetos, yo no estoy de acuerdo en lo que usted dice, Bien. pero por supuesto que lo respeto y lo acato y así se hará. Bien, vamos entonces, una vez aclarado Gracias, este punto, a decir una cosita más. Aunque la señorita Trevín se enfade mucho conmigo cuando hablo de Aspeomor, yo le tengo que decir, señorita Trevín, que lo hago tranquilamente, mirando sinceramente que Aspeomor, mire, como me decía en el pleno pasado, si yo utilizase políticamente Aspeomor, yo esto que hoy se viene aquí, esto que estamos tratando aquí, yo esto lo propuse por escrito en el pleno del 7 de julio del 2017. Si yo lo quisiese utilizar, pues yo el 8 de julio del 2017 lo hubiera mandado a los medios de comunicación, pero no. Estamos hablando de 9 meses después. Van a hacer algo que está propuesto desde hace 9 meses. Y eso implica una cosa que ya no tiene solución, que es que del año pasado Aspeomor ya, este aumento que se podía haber hecho, no es posible ya, porque el año 2017 pues, ha terminado. Entonces estamos hablando del año ya 2018. Entonces, yo simplemente les digo que yo creo que de vez en cuando deberían hacerme caso en algo que les digo, algo que les propongo. Pasó con la depuradora de Espasanti. Por no hacerme caso, por no escucharme, la depuradora lleva un año de retraso, el arreglo de la depuradora de Espasanti. Y simplemente por no leer con detenimiento este escrito,
Aspeomor va a tardar un año también en cobrar este aumento de subvención. Yo simplemente les digo eso, solo faltaría que no estuviésemos de acuerdo cuando es algo que nosotros propusimos, repito, en julio del año pasado, y con eso, pues eso, agilizar los trámites todo lo posible, señora interventora, porque entendemos que la situación de Aspeomor pues requiere de eso, aparte de que comparto completamente el tema del fútbol. Yo creo que aquí ya todo el mundo sabe que a mí el fútbol es algo que me encanta a todos los niveles y que disfruto viendo, y a los, pues eso, pues a nuestro equipo de fútbol pues ayudarlo cuanto más y mejor, nada más. Vale. Gracias, Rafa. Vamos a facer unha segunda ronda de intervencións. Pide a palabra Isabel. Ángel, tes algo que comentar? No. Está claro. Vale, gracias. Ana? E Manuel? Isabel? Bueno, eu de todas formas decir que, aínda que se hai que deshabilitar a partida da Fundación Ortegalia, decir que esa reunión que tuvemos os non adscritos co alcalde levantouse acta do que aí se dixo, e entonces, se non se cumple ese acordo, estará o incumplindo o señor alcalde. É dicir, nosotros, se queredes, pasamos vos a reunión desa acta, a copia desa acta sin problema ningún dos acordos aos que chegamos. Simplemente iso. Ben, por suposto que esa decisión é firme. Carlos? Moi breve, porque antes na intervención esquecime, no tema do fútbol, como xa lle comentara, penso que foi en Rogos ao señor Lozano, temos que facer o posible para recuperar un grupo de fútbol femenino, porque, bueno, sei que hai demanda entre rapazas que deixaron de competir. Non podemos exixirlle a un club que traballa de xeito voluntario, pero se é necesario incluso habería que falar dentro do programa de escolas deportivas, pois ben en convenio co fútbol ou polo menos con coñecemento pola súa parte de que as rapazas tiveran a opción de practicar ese deporte. Sí, parecenos ben. Coa vista nun futuro, pois se non se pode facer un equipo agora, pois podelo facer máis adiante. Correcto. Parecenos ben. Rafa? Nada más. Bueno, vamos entonces a proceder a votación. Votos a favor. Unanimidade. Siguiente punto, que é o punto número 4. Expediente número 82/2018. Solicitude de concesión administrativa para a ocupación dos terreos de dominio público marítimo terrestre necesarios para a execución do proxecto titulado Adecuación do sistema de saneamento no núcleo de Espasante. Ángel, tes palabra. Sí, pues nada, responder a ese requerimento de demarcación de costas para solicitar a concesión de ocupación deses terreos que parece que está, bueno, está así enviado no ano 2001, hai que levar ben, nada máis. Ben, gracias, Ángel. Ana? Sí, con respecto á depuradora de Espasante, por favor, apresa o máximo posible, non sei onde tedes que, pero ocupadevos de que iso ande o máis rápido posible, porque o ano pasado tivemos un problema moi grande de Brao, ven aí o Brao e vamos volver a ter un problema moi grande, además de que non nos van conceder a bandeira azul para a Playa da Concha e que non pode ir a xente con nenos iba a esa playa e non se pode ir. Además, cando máis cheo estaba Espasante de turistas, aquilo era unha peste. Por favor, o máis rápido posible, porque xa iba a estar en outubro e non vai estar en outubro deste ano. Ben, estánse facendo os trámites o máis rápido que se pode. Todo. Manuel? Isabel? Eu solo que intentedes por todos os medios tamén intentar recuperar o importe do proxecto fracasado que se fixo no primeiro intento e bueno, e que aceleredes os trámites. Ben, gracias. Carlos? Suscribo o que dixeron os compañeros de oposición, tanto Ana como Isabel, porque son temas dos que xa falamos en plenos anteriores. Ben. Rafa? Nada, simplemente reafirmar el compromiso de toda a corporación para que esta depuradora de Espasante esté arreglada lo más rápidamente posible, por lo tanto nuestro voto será favorable. Correcto. Vale. Procedemos logo a votación. Votos a favor. Unanimidade. Siguiente punto, expediente número 517/2018. Designación dos vocais e da Comisión de Seguimento do Convenio de Colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Ortigueira para a regularización das obras da estación depuradora do Porto de Espasante.
E Ángel, tes a palabra. Sí, desde o ano 2014 estánse nomear estes representantes do Concello na Comisión de Seguimento de dito convenio, entonces propónse ao Concello de Ortigueira, corresponde 2 vogais, e propónse ao señor alcalde e a concelleira de Medio Ambiente, dona Vanessa Treviño. Ben, e Ana, Manuel, Isabel? No. Carlos? Carlos, tes algo que comentar? No. Nada más. Rafa? Sí, voy a la explicación del voto. Aquí en este punto nos vamos a abstener porque consideramos que lo razonable desde nuestro punto de vista es que fuera el alcalde y el concejal de obras. Lo lógico. Bien. ¿Alguna intervención más? No, nada más. Bien, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? E 8 votos a favor, 3 abstencións e saben aprobado. Bueno, para rematar quero agradecer a colaboración e o esforzo de todos para chegar a posicións que nos permiten aprobar todos os acordos da orden do día do pleno de hoxe. O reconocimento extrajudicial de créditos que foi rexeitado fai de días e que agora nos permite dispoñer de fondos para pagar a proveedores que xa fixeron o seu traballo, posibilitando con elo que autónomos, empresas e traballadores cobren o traballo feito. Nun exercicio de responsabilidade cos veciños e veciñas que nos honra a todos e que traslada unha mensaxe moi positiva dos representantes políticos do noso Concello, amosando que a pesar das lóxicas e lexítimas diferencias somos capaces de chegar a vías de acordo para atender o interés xeral. Creo firmemente que os representantes políticos debemos estar todos ao servicio dos veciños e das veciñas. Esta é coherencia política obrigada nun representante elexido polos veciños. Outra cousa é a coherencia da militancia partidista que nunca debe, ao meu entender, suplantar a coherencia política cos electores e co interese xeral. E, ainda así, confío en que poidamos transitar polo camiño do entendemento sempre para mellorar a vida das familias do noso Concello. Modificamos as bases de execución do presuposto para liberar os fondos improductivos reservados para a Fundación. Todo elo ca finalidade de incrementar en 20.000 axudas por mor e 5.000 axuda ao Club de Fútbol. E nomeamos os representantes do Concello na Comisión de Seguimento do Convenio de Colaboración asinado con Portos de Galicia no ano 2014, con motivo das obras da estación depuradora de Espasante. E respondemos ao requirimento de demarcación de Costas de Galicia acordando solicitar a concesión para a ocupación de terreos de dominio público marítimo terrestre con destino ás obras do sistema de saneamento de Espasante. Nada máis, agradecervos que puderamos sacar este reconhecimento adiante tan importante para as persoas que están esperando polo pago. E nada máis, moitas gracias a todos vosotros, que teñades un bon día. Levantamos a sesión.